Razlog zašto smo odlučili organizirati ovu konferenciju je prvenstveno taj što je poslovna inteligencija regionalni distributer informatika softvera. Event organiziramo u suradnji sa informatikom i proći ćemo nekoliko tema kroz koje ćemo provući različita područja upravljanja i zaštite podataka i informatika softver koji se bavi tim područjima. Danas se mijenja svijet, mijenja se tehnologija, mijenjaju se biznisi, mijenja se način na koji se posluje i u centru svih tih zbivanja su podaci, odnosno informacije. Osim tih promjena, bitna stavka je i zaštita osobnih i povjerljivih podataka i to su teme koje ćemo obraditi na samoj konferenciji i pokazat ćemo svima onima koji će biti prisutni kako informatika softver može kompanijama pomoći da se tim temama na efikasan način pozabave. Konferencija je namijenjena svima onima koji se bave podacima, svima onima koji su zaljubljeni u području upravljanja podataka, ali i onima koji trebaju donositi odluke o tome na koji način će se adresirati određena područja u kompanijama, a koja se tiču upravljanja podacima, upravljanja sigurnošću podataka, kao i temama poput inovativnih rješenja u smislu big data, analitike ili cloud integracija. Na konferenciji ćemo pokriti 3 ključne teme. Jedna od njih je pristup migraciji podataka, druga je big data integracije i big data analitika i treća bitna tema je sigurnost osobnih i povjerljivih podataka. Migraciju podataka ćemo proći kroz jedno realno iskustvo iz prakse u našoj regiji sa našim korisnikom United Groupom, odnosno konkretno Telemach kompanijom u Sloveniji, gdje će Aleksandar Janković, koji je vrhunski analitičar i stručnjak za telekom industriju, objasniti i provesti ljude kroz sami proces migracije sistema u Telemachu i fokusirat će se na ovaj dio migracije podataka i kako su informatika proizvodi pomogli Telemachu da tu migraciju napravi uspješno. Druga bitna tema je big data analitika i nećemo pričati o big dati kao tehnologiji, jer to je nešto o čemu se već jako dugo priča i to više nije toliko ni zanimljivo, nego ćemo pričati o tome koja su realno iskustva iz prakse i kako biznis može upotrijebiti big data tehnologiju da bi ili monetizirao podatke ili optimizirao sisteme ili zadržao svoje korisnike, odnosno pridobio nove korisnike. Treća tema je sigurnost podataka koja je vrlo aktualna zbog EU regulative GDPR, odnosno General Data Protection Regulation, koja propisuje biznisu na koji način treba štititi osobne podatke i ne samo na koji način ih treba štititi, već koja sve prava građani Europske unije dobivaju od sljedeće godine u odnosu na ono što su imali do tada. Tako da informatika proizvodi i rješenje poslovne inteligencije može svim tim kompanijama pomoći da se zaštite i da budu compliant u odnosu na GDPR regulativu. Svakako očekujemo da će jedan od najzanimljivijih trenutaka na samoj konferenciji biti panel. Tema panela biti će uloga podataka u digitalnoj transformaciji biznisa danas sa naglaskom na našu regiju. Izdvojio bi neke od sudionika panela, a to su Joss Andrew iz informatike, koji je jedan od vodećih konzultanata za financijsku industriju u Informatika korporaciji, a osim toga zadužen je za implementaciju GDPR regulative na području cijele Europske unije. Uz njega na panelu će biti Jozef Gamela, Vice President za consulting analitičke kuće IDC i Ivan Češković, Chief Data Officer iz Zagrebačke banke. I očekujemo zanimljivu interakciju sa publikom, jer će svi sudionici konferencije biti u prilici postavljati pitanja panelistima. Mi smo ovaj event nazvali Informatika Beyond Analytics iz razloga što ćemo pričati i o sigurnosti podataka i o migraciji podataka. Sami event održat će se u utorak 21. veljače u hotelu Double Tree by Hilton sa početkom u 9 sati.